nangabo mama akekho umuntu okhe ngamloya ngalo iqhegweni uchegulwa loyo that's why lihlezi ngapha lakhile nje ngokuthi bekuli bhubezi belithuthutla ngeamura nalifika mayo bullo enjani like wenzeni angithi unginikele isihlahla lo thi ngizomthele angisazi ukuthi ngesokwenzani or isicitho or yini lo thi ngifike lapha ngithi Sam thinga ngakwakho uye ngakwakho ungafikele bandla ungafikele ngakwenu uloyekile mhlawumbe mina ungaloyi kade angabethi ngeamura no ungabethi umfazi ngeamura ukubethana kwethu kwaqedwe enkosini ngezwana natsho nje ilanyule enkosini manje siyamizwa abonyana yini batho ngayo kulona ngafungakhambi kusikhono awa ungakhambi kusikhono ngosuku ukhamba noHulu noJudas hawu uzasophike iye ngokuthi ubona ngasuthi ngiyakuhlazisa akekuhlazisi ngikhuluma straight ngama ngithi ngihlazisa ephone okay let's sizokhuluma amuva sikhulumeni ngeze nkukhu ukuthi vele asathi inkukhu ngeza azake inkukhu ngathatha inkukhu yazi nami ngithi inkukhu ngeza ngeza neenkukhu zokuchazela ngeza neenkukhu bezele inkukhu emaplasini zafa ngahamba ngaphinde lamaplasini last of last niyekhona uba bokhona ngibuye ngqwaba last of last ngafika ngathenga inkukhu eziyi2 god yeah ngeza nazo la ekhaya yabona thini manje inkukhu zamazi ngapheli kodwa ungitshela ukuthi uzene inkukhu sibona amathumbu nehloko siyazi yakho uyibone ngehloko ngisho uyazi ngehloko uyibone ukuthi la ngiyakhe inhloko zenkukhu azifani inkukhu ngokuthoma yakwabo nathi asibele inkukhu nanzi zokone ningitshele ukuthi le ibuye emaplasini le ibuya kwamagugu lezi inkukhu ziphi inkukhu kesizibiza sizibiza njani semthini muzilele ngale ngizwa nakathi sizibiza mina ngeza nedropeni ngeza nenkukhu edropeni ngeza nenkukhu wathi ngizokumikisa inkukhu ngoposta uthi hlatshwa zamisa bathi uzibambe ngapha ngezakhe inkukhu ezingithi ngezami ngizohlaba wabatshela ngiyabatshela nje uzahlaba angithi babona ngasuthi ngokuthi mina ngithulile uyazeba musa ngithi angizebi uzahlaba ngizozihlaba uyokuhlaba inkukhu zabo zami khari sesekhona inkukhu zakho ngoba bathi uzicedile ngizicede kuphi sesekhona zange inkukhu endeza nazo edrobheni zona ziphi kwaba neenkukhu zakuye edrobheni kwamana ubuye edrobheni ubuye ngabuthi ubuye etoilet nangeza namapika ngathi ubuye etoilet uza nje neranta ngezinalo nani uza nechwarchara ngakayiphathi nangu ngize ngiphethe ichwarchara neranta for one gede abantu abathi bahlala labantu abakhe ngokuthi kusijikisa nesitshaya ukuthi watsho sizakudla nabo enra bethu ningasipheki ningasidli ukudla okuphekwe mkane ningakudli ngenkukhu seyabuyela lapha bengifuna ukuthi sibalekele kancane le mara wangapheka umkakho bekupheka wena ngakho akayazi ipoto beruboza akayazi wakhetha thanyela ngemva bakanga bakathanyela angibe ngifuna ukuthi singeneni ekulungiseni phezulu yethu umkakho khetha ngasireheni nakhetha ngasireheni urehena mina kenge ngiphume ngabo mina kenge ngiphume ngisesengengubo ebuvu maskini nje ngathana isizinhlahla zami bonke inhlahla zakho bonginikela zona ngiyozihaqisa maybe nje ngawabuyele ethethe emkhulu okazongitshela mara musi ngapha uhlala ngakhona yindlu yena yakhe mara yakhe nguye uyakhe ngemali kabantu yagogo igogo khani makabani ugogo ngumakhe yena wathengiswa akabevorde kethe emkhulu hayi sokhiphe umalume umuntu ongangitshela ngapha mara musi ngapha uyabona ngapha muzi kabani ngapha kungamasombuka ngapha ngale kungamtshayisa sithole njani istanda ngalo ngale kungamtshayisa ngitsho kwamtshayisa basithole njani istanda basithole ngokuthi bawo yena wathi uyokuthatha ugogo ukuthi azomhlogomela angwakuphi wasifika hlanu kwamasombuka masombuka bavumela ukuthi bathole istanda hlanu kwakhe ayisindra wakhe iya mara ayisindra wakho masembuka bengasindra wakho stand sebese empty yeah mara ke wathatha umfazi yena angithi abefuna ukusula khonina ngoba kanamuntu omsoroka manje ngamvumela ukuthi angabeka next uyazi malume inkinga yini ukuthi
kubonakala ngasukuthi wena sobangisa umama wena bekumele ulwele izinto zakamama khona ngabe kungakwamama mara nje wena sombangisa izinto zakamama akhe kumgogo wakho ngamanye amagama njengoba kuvumela ukuthi uhlala ngale bekumele musi umthanda umhloniphe ukuthenga itshelela yokuthoma i1 ngokuthi ubakasazi lokuthi nakafika la uzokuthengisa mina uzokwenda ngani wayakatanga ngichekhethe emkhulu akithi umntwana nakalahlwe nguyise usale khabo mamakhe wayakatanga ngichi angitsho khabo mama bangimothela isikhathi sonke nasi mara bakulobolele musi bakulobolele unazange ngibabawe ene bakuthathisa nelicense ilicense wangilasa wakulasa unani bonga ngiphathela imali bonga ngasenge uzange kungekela imali wena ba ngingaholi 30 rand 2 cents uthathe 20 rand akimi azange kungekela imali wena bonga ukuthi boyithatha man ithatha ngizaphi akhe senze so ke sinikeze ichegu ngoba sikalinikele ithuba ukuthi akhulume akhe sinikeze ithuba ngiba ukuthi ungahluthuleki zama ukuthi wehlisa umoya man cala mina ngimncane kimi ukuthi ngigcine la khona ngizwa abantu abadala baxashana ngalendlela le bengifisa ukuthi kube nokuthula ngaphakathi ngoba okhunye nje sekuyangidisela kuyobonakala ngasuthi anginahlonipho hlangana ukuthula ngeze kwaba khona kube ufala ungifoka lokho ngiyakuzwisisa maye bengifuna ukukhuluma gogo kancane akhe sinikeze ubaba bakho ngendlela isikose sibeke ngakhona ngoba ukukhulisile wabe wakuthathisa umfazi wakuthathisa nelicense maye kunamagama afuna ukukhuluma kuwe jama before uzuphendula yazi ukuthi nawe ihlizwa yakhe iphezulu mara ke sizi ichegu kheli kutshele amazizwe abo konke nenkomo nanani kumtshele amazizwe inkomo nangiyenze enkomeni enkomeni wathengisa inkomo la eSpayini yabona bekungeyana wabiza abantu njenganje bazojama eSpayini sana bengaphakathi kwesibaya sami phakathi kwesibaya sami ngiyichize ngebrand milk kham akana brand milk enkomo yabona ngimi umuntu onebrand milk umuntu onencwadi yenkomo ngimi right umama kuthina mtshela wathi man wayithatha ikomo ngoba ngizwe nithi beyangabereki angana next uzakutshela bona uthi wayithatha ikomo ikomo yasiyazizela yazwa ata eba ile komo ezela ukhabo ichisela ngazangathi yazizela ikomo yazizela bese wayifaka ngesibaya yabangiyakho yazingenela ngesibaya yazala ngathatha amakonyana mama khona mamisa yazishela la akuyakhonakala ukuthi ikomo ifike ingene isibaya bese amakonyana wayisala ikonyana elinye lafela lapha elinye lafela lapha ikomo zonke sezikhamba zifa konke nje ayikho idlileko azange ngidle ikomo mina khani kumtshele khani inkomo lezi yi1 engayithengisawo ikonyana eliduna kungene ezingaki esibayeni inkomo iyazala ngitsho sikazi izale ezingaki bese leyizele kwesi4 mayabanikazi ke uthini ngabo abafuna inkomo abanikazi ngithi abavela ukuvela njani ke wayigcwaliswa azange si brand mark ngayilisa nebrand mark leyo ukuthi umnikazi nakafikayo ayithole angitsho umuntu nakalahlekelezi or wathola ukuthi esibayeni ingene inkomo ezingasengizakho uyayithatha uyoyibika ebukhosini ukuthi ubukhosi bazi sisichaba ukuthi nangabe kunabantu abalahlekelezi inkomo bakhona ukuthola ihelebho ngakuwe nje uthola okhunye maye ucala ke nje uthi amabhadi okhuluma ngawo uthi akhoswe ngogogo cala ngapha uthengisa inkomo zabantu ezingene esibayeni siyangikhina mina azange ngithengise inkomo zabantu ikomo uthengisa inkomo abantu ngithengise ikonyana lekomo yakho yabantu labo angibazi ngokuthi seyingabi mangithi izalele mina ngoba ingaphisayini sakamkhulu ikhamba nenkomo eziluswa ngimi abantu abo bazokuthenga inkomo bafike bajama ngaphi yena ke siyamele letafika lapho mina ne sidlulise yabona sidlulise ngithe siyayikhuluma emva kwalokho uzathengisele inkomo kwaba negama lokuthi umama kwathi man uyazi ubaba bakho akevanga mnandi la ufika ujamane namadoda esibayeni sakhe nje inkomo zakho zinyamale zingakanyamala thina singaba sebakhombisana inkomo esibayeni zakhe yabona mina zaye ngathi man yena wathi ne wena iprice abantu abafika la bathi ekuseni siyibonile nangithi iprice bathi neprice sesibekile kesikabani isibaye iprice konke siyibekile right umama akhe uthi sena kakhuluma athi yazini ubaba akezwanga mnandi uzongena esibayeni sakhe ngaphandle kwakhe kodwa yazini ukhuluma futhi
ngizozithengisa zokanyana lindwethu and vele inkomo ziphoke nona emva kokuthi athengisele inkomo naye inkomo ngisekho ngathi zami wathi indwethu ngathi ngizokuthengisa zami walitsho leli kabothi indwethu mara wena yiphi evumako ba ayikho na yini phela angazovuma amanga angazovuma amanga ngithetshana into zezihlelo manje angithi ke into sangichazelana la lokuthi mina ebile noho inkomo zithethwe bese le bazikhiphile kimi ene mina